Nyuma yuko u Rwanda rukomeje gucindwa ko rwohereza ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bikubiye muri raporo yakozwe n'impuguke za Loni zakomeje gushinja leta y'u Rwanda ko yohereza ingabo ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni igihugu giherereye mu burengerazuba bw'u Rwanda. Gusa reka nkubwire ko u Rwanda rwagize icyo ruvuga kuri iyi raporo yakozwe n'impuguke za Loni. Ati si ubwa mbere cyangwa se ubwa nyuma u Rwanda rwamaganye raporo zishinja ingabo z'u Rwanda kuba bivugwa ko zijya ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuko ari ibirego biza mu gihe runaka, ati hari ibyo bigamije ariko nyuma y'ikindi gihe bigasubikwa ntacyo bigezeho kuko nta gihamya ibifatika ibigaragaza. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ubwo yagiranaga ikiganiro n'abanyamakuru tariki ya 27 Mata 2020 umwaka ushize, yashimangiye ko ibyo birego bimaze imyaka 26 aho usanga imiryango na zimwe mpuguke zirengagiza umutwe wa FDLR wahungiye muri icyo gihugu cya Kongo nyuma yo gukora jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda n'indi mitwe itabarika ikomeje kwidegembya muri icyo gihugu ihungabanya umutekano w'akarere. Yagize ati hari abitwa impuguke bakoreye muri ako karere imyaka 26 yose irashize, ariko ugasanga bavuga inkuru mpimbano imwe. Ati ntungurwa n'uburyo zimwe muri izo mpuguke zitabona ibiri muri ako gace byakabaye bibonwa na buri wese uhari, ahubwo zikabona ibidahari. Ati nta musirikare n'umwe wa RDF wigeze akandagira ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse na leta y'icyo gihugu irabizi. Ati nta musirikare n'umwe w'u Rwanda uri muri Kongo, byashimangiwe na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Kwirengagiza ibibazo biri muri icyo gihugu, ugasanga imitwe yica abaturage, igasahura umutungo w'igihugu, igasa n'itahakorera, ngo biterwa hanini n'inyungu abakora raporo baba bafite mu gukomeza kubona Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gusigingira mu bijyanye n'amahoro ndetse n'umutekano birambye. Muri iyi minsi ibyo birego byongeye kumvikana ubwo abitwa inzobere z'umuryango w'abibumbye batangaje raporo igaragaza ko ingabo z'u Rwanda n'iz'u Burundi zagaragaye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gihe kirenga umwaka wose. Izo mpuguke zivuga ko zabonye amafoto, amashusho yafatiwe mu kirere n'ubuhamya bw'abantu 20 bemeje ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda mu ntara Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, igihugu kiri mu burengerazuba bw'u Rwanda hagati y'impera z'umwaka wa 2019 n'ukwezi k'Ukwakira 2020. Guverinoma y'u Rwanda rero yasubije mu nyandiko inyomoza ibyatangajwe muri iyo raporo yasohotse tariki 23 Ukuboza 2020 ishimangira ko nta musirikare w'u Rwanda uri ku butaka bw'icyo gihugu. Guverinoma y'u Rwanda yahamije ko kuri ubu nta bikorwa ingabo z'u Rwanda RDF zihuriyeho n'ingabo za Kongo FARDC, nubwo leta z'ibihugu byombi kuri ubu zifitanye umubano mwiza mu bya diplomasi. U Rwanda rwemera ko hari ubufatanye bukomeje gutunganywa hagati yarwo na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo burimo n'ubwo abasirikare, ariko bugarukira ku bikorwa byo guhanahana amakuru n'iperereza rigamije guhangana n'imitwe yitwaje intwaro ihungabanya umutekano w'ibihugu byombi, uwo mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no muri Afurika y'Iburasirazuba. Ati nanone kandi u Rwanda rukaba rushimangira ko rufitanye imikoranire myiza n'ibihugu byo mu karere ijyanye no kubungabunga umutekano ndetse n'umutungo kamere, hagamijwe gukumira ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro butemewe bukunze gukorerwa muri aka karere k'ibiyaga bigari, akarere ka Afurika y'Iburasirazuba, muri Kongo, mu Rwanda. Guverinoma y'u Rwanda itangaza ko itewe impungenge n'iryo tsinda ry'impuguke ritabashije kuzuza inshingano zaryo neza, bikaba bigaragaza ko raporo yakozwe mu buryo bubogamye kubera izindi nyungu zishobora kuba zibyihishe inyuma. Nubwo leta y'u Rwanda yahaye izo mpuguke ubufasha bwose bwo kubona ibihamya bigaragaza ko nta musirikare w'u Rwanda uri muri icyo gihugu, byarangiye izo mpuguke zirengagije burundu uruhande rw'u Rwanda, zongera mu by'ukuri zigendera ku batangabuhamya bashobora kuba barimo n'abahunze bagerageza guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda, barimo n'abahoze n'ababa muri FDLR basize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Ni raporo imaze igihe kirekire ikunze gukorwa buri gihe, ikaza ishinja ingabo z'igihugu cy'u Rwanda
kujya muri icyo gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umukuru w'igihugu yabigarutseho kenshi cyane ati mu by'ukuri hari abitwa impuguke ati bakoreye muri ako karere imyaka 26 yose irashize, ariko ugasanga bavuga inkuru imwe kandi mpimbano. Ati nkatungurwa n'uburyo zimwe muri izo mpuguke zitabona ibi muri ako gace byakabaye bibonwa na buri wese uhari, ati ahubwo zikabona ibidahari. Ati nta musirikare n'umwe RDF n'igisirikare cy'u Rwanda wigeze akandagira ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na leta y'icyo gihugu, ati kandi irabizi. Gusa icyo leta y'u Rwanda yemera nk'uko bikubiye muri aya makuru nuko yemera ko hari ubufasha buhari hagati y'ingabo z'u Rwanda ndetse n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko ziburangirira mu guhanahana amakuru ndetse n'ibikorwa by'iperereza mu by'ukuri byo kureba abahungabanya umutekano uburyo bafatwa, nk'uko leta y'u Rwanda ibishimangira. Ariko igashimangira ko nta musirikare n'umwe wa RDF wigeze akandagiza ikirenge cye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngibyo rero ni byinshi byakomeje kugenda bivugwa. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda akavuga yuko ababikora mu by'ukuri habari izindi nyungu bagamije, ati habari iki byinshi nyuma gikomeye cyane, ariko akavuga ko ukuri k'u Rwanda ari uko nguko, kandi izi mpuguke zagiranye ibiganiro na leta y'u Rwanda, u Rwanda rubaha version yarwo aho ruhagaze, ariko birengagije uruhande rw'u Rwanda aho bashingira ku makuru y'abatangabuhamya gusa, baza kugaragaza ko rero mu by'ukuri u Rwanda ngo rwoherezayo ingabo ngo zari zimazeyo hafi umwaka wose, ngo kuva mu mezi abanza y'umwaka wa 2019 kugeza mu Kwakira 2020, nk'uko byakomeje kugenda bigaragara muri raporo y'impuguke za Loni z'umuryango w'abibumbye mu by'ukuri zakoze ku bibera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubutabera Jeffrey Rosen avuga ko abagize uruhare bose muri iriya myigaragambyo bazashyikirizwa ubutabera. Warushinzwe umutekano mu ngoro y'inteko nshingamategeko yaraye yeguye Claude Gatebuke uharanira demokarasi n'uburenganzira bwa kiremwamuntu muri leta zunze ubumwe za Amerika, avuga ko bitari bikwiye ko abigaragambya bahabwa rugari. Yavuganye na mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma. Reaction yanjye rero ya mbere nuko nk'uko dusanzwe ngewe numva musanzwe mubizi ko imari y'amagroupe ya Black Lives Matter iyo twigaragambije turamutse dukoze ibintu nka biriya bashobora kurasa abantu bakabamara, cyangwa se abantu benshi bahafungirwa, abantu benshi bahavunikirwa, ibintu nk'ibyo. Ngewe rero reaction yanjye ya mbere yari kubona ko hari ikintu cyo gutonesha abazungu, ariko kandi ko harimo no kurenga umurongo cyane biriya bintu byo kujya kwinjira ku ngufu gushaka guforusa, mbese ibintu bimeze nka kudeta. Niko ngiye nabibonye, nabonye ari abantu bameze nk'abarimo gushaka gukora kudeta. Nuko ndavuga ni ibintu ntabwo ari byo, ntabwo byagombye kuba, nubwo haba hari ikibazo mu matora cyangwa batabyumvikanaho za leta, ariko ngiye nabonye ko ari ibintu bigayitse cyane. Noneho ariko ikindi nashimye nuko hari inzego muri Amerika, hari inzego zashoboye kubishyira ku murongo kandi bakurikije noneho icyo navuga ko ari amategeko mazima, atari amategeko yo gukandamiza, ariko amategeko yo kugira ngo abantu babe batekanye, ariko atari kwa gutekana gukandamiza cyangwa bya bindi tuzi mu bihugu by'ibitugu bashaka gukoresha ibyo bita amategeko yo guproteja abantu kandi barimo kubahutaza. Bikaba byararangiye neza kuri ngewe nkurikije yuko bashoboraga kuyicira abantu bashoboraga no gufungwa ari benshi, kandi ko na bino bintu by'amatora bizarangira neza. Yewe niko mbibona, Biden azagira habe perezida, Trump azavaho. Mbese ni ikintu kigaragaza ko hari inzego zihagaze neza zikomeye zikora akazi kazo. Ari icyo kintu tunifuriza noneho n'ibihugu byacu rero nko mu Rwanda cyangwa se ahandi mu bindi bihugu bitandukanye, uretse no muri Afurika gusa, muri Aziya birahari, no muri Latin America. Ikindi ngiye nabonye biteye impungenge ko bizatuma abadiktateri noneho nabo bashobora gushaka kwitwara kuri bakaba badeturuna, babona batsinzwe nk'amatora cyangwa se bashaka gukanyaga abaturage, bagakoresha ikintu nka kiriya bakacyita imyigaragambyo y'abantu babashyigikiye.
wari uvuze rero kuri icyo ngicyo cyo gusa naho Amerika yabitanze urugero rubi, hari abantu benshi bavuga bati ntabwo byakagombye kuba mu gihugu kimeze nk'aho aricyo gifashe ibendera rya demokarasi ku isi. Ubona byarapfiriye hehe? Yeba na ruko abantu bavuga gutyo no kutamenya Amerika cyangwa ibihugu by'abazungu. Nta nubwo ari Amerika gusa, Canada n'Ubwongereza bwayikolonije nabwo niko bumeze nka Amerika. Ibihugu byinshi byitwa ko bifite demokarasi cyangwa byateye imbere, cyane cyane mvuga Amerika, Canada na Australia. Ni ibihugu byatangiye muri make bakoze massacre, bishe abene gihugu abahakomoka kugira ngo bitangire, bakoresheje abacakara kugira ngo ibyo bihugu bitere imbere. Noneho no mu myaka yashize uzarebe muri histoire ya Amerika ibintu nk'ibi ngibi byagiye biba, uretse ko bitigeze bibera nyine ahantu hano ku nzu iriya ya Congress ya Capitol, niho wenda difference nuko byabereye ahantu hariya. Ariko Amerika n'ubundi ifite histoire nk'iyi ngiyi ya violence yo gukoresha ingufu y'abantu. Urabona mu myaka yashize bamanikaga abirabura bakabatwika. Ibyo ni ibintu ntabwo ari igihe kirekire gishize babikoze. Ibintu by'abapolisi birirwa barasa abirabura cyangwa se abantu batari abazungu. Mbese usanga abantu kuvuga gutyo ni nk'imiteto, niko nabyita, no kwirengagiza realite y'ahantu nko muri Amerika cyangwa se nk'igihugu nka Canada cyangwa Australia. Nibyo nkunda kuvuga kuko nibyo bihugu biteye urebye neza kimwe byahereye n'ubundi kuri violence. Donc kubona violence yari igihari n'ubundi niho byahereye. Ikindi urebye ukuntu ngo bajyana demokarasi mu bindi bihugu muri za Iraq na za Afghanistan, n'imbaraga n'intuza n'imbunda bakoresha, urabibona ko ni ibintu, icyo kintu wenda cyabaye muri Amerika gikozwe n'abaturage basanzwe, ariko ni ikintu gisanzwe n'ubundi atari gishyashya cyangwa igitangaza. Kuri Amerika ubwayo birasiga nk'uruki? Icyo mbona ni uko ahubwo bari abantu bakoze biriya bashobora kuzamura ibindi bibazo by'uko bashobora noneho kugabanya ubwisanzure, freedom abantu bari basanzwe bafite zo kwigaragambya, zo kujya ahantu hari publique, kuko hariya n'ahantu publique ni inzu z'abaturage, n'amataxi y'abaturage yahishyuriye. Ariko bishobora kuzana noneho ibyo bakeka ko barwanya cyangwa bashaka kwirengagiza, ugasanga nibyo ahubwo byabaye, byo kuvuga ko hari dictature n'iki, ahubwo ugasanga noneho bishyizeho dictature. Gusa nibaza ko hazaba resistance yo gutuma kuba kiriya kintu cyabaye kitazatuma bakuraho ubwisanzure na za freedom abantu bari basanzwe bafite. Perezida Trump niwe washyizwe mu majwi ko yahamagariye abambari be kujya guteza akaduruvayo mu ngoro y'inteko nshingamategeko. Joseph Sebarenzi wigeze kuba perezida w'inteko nshingamategeko mu Rwanda asanga abategetsi n'abanyapolitiki bakwiye kwitondera amagambo bavuga. Mu kiganiro na mugenzi wacu Edi Rwema atangira avuga uko yakiriye iriya myigaragambyo. Ibintu bigaye ntabwo bisanzwe mu mateka Amerika. Ubundi muri Amerika abantu ntibavuga rumwe ariko bakabana neza nk'abanyamerika. Abantu ntibavuga rumwe ariko ibibatandukanya bakabikemura mu nzira z'amahoro, mu nzira za politike, bitari mu nzira z'urugomo. Ibyabaye ejo rero ni agahomamunwa, ariko ngira ngo hari ntizasubira.